Muhoza 70. 70 wewe kwese mama waritaka amafaranga afatika tafaka. Okay, whatever. Muhoza mpereza umukobwa. Muho. Uyu hano. Here. Muho. We. Karame nguwo. Mpereza umva muko. We. Ukunda Nsabi uramufana. Abana abastari bakomeye. None se ni gute ujya ku blessing umuntu ukunda ukamara amafaranga atavamo n'itike y'imodoka. Mukubite nk'amadolari 200 yavuga ati. Ntabwo ari njye bivuze ntabwo nabagana navu. Bivuge ndashaka kumva amafaranga. Yarambye ngo nimuguze nyarago naguze umuntu ngo murengereza 50,000. 200. Angahe 200? Thank you so much. Noneho umva Nsabi. Muhoza mpereza nimero y'umwana kuri telefone nyihereze Nsabi basigare bivuganira. Amutema karo. Ntimukamenyera abahanzi, ntimukamenyera abastari banje mugakubitwa n'inkuru. Allo? Nje kandi mustari wawe Ngiye kugutamura kamanze gutema. Sorry. Yes, thank you. Nikki, be my love. You will be my love forever. Urumva ntimukaze kumenya ndakumva sheri. Sinakatiye umuntu sinakatiye. Ni wowe wanje. Nabikunze. Sabi. Nyohereza nimero yanjye nyohereza uyu mwana akohereza amafaranga pana ngo 70. Warasaze. Ariko ntimukabona abastari bacu bazanga. Reka babazi. Iyo mubona abastari nk'aba ngaba baje hano bro. Baba bubashye bakagenda namwe mujye mubahereza agaciro kabo. Nyina wakora undi mwanya munsi yanjye ko hari abantu 10. Uravuze? Wakora uwundi mwanya. Gute urashaka nzamure nde? No, nyina kugira ugira abantu 10. Bemeye gutanga abantu 10. Ndabizi ariko se uragira ngo baze gukora kikabaze mbikore. Okay. Let me do it. Nikki, be high, sweetheart. Uravuga uyu mwanya wundi? Zamura Nikki. Nikki, share my request. Nikki binashire muri request muzamure. Umva